kubor kibabnya. Menteri Rang Padu Keri Narendra Modi ula Pyllait Paidbah pak Thung Mawnongrim ia sebon teliki kampen roy ke besongdor lai pusan hajar hinyo spak klur tingka hajarkan na sendri kaba Dhanbad district mentah kesngi. Kini ke projek kidai halor ka karkhana penmi sbo tenat rel boarding bat doyong. Umudi ula IT Iaki ne syakari kata ia ke Hindustan Urvarak and Rasayan Limited kebadai ke karkhana penmi sbo hasindri kenang benlak ben pendap dalade yalade ya ke jempenon kam ya sbo urea. Habakran hakri kesngi umudi ula ong ke jempenmi ke India ya ke sbo urea kala kotsha ka lai spa shipho lakton menta na ka ar spa arpusan lakton hausnam ar hajar khatsau. Kebalong ke sian jam ke bokongsan benlak ben pendap hi ya ke sbo urea. Shu ula ong bakajarkan kalayo ia kejeng ais ngobhai ke projek besungdor palat lai pusan hajar kelur tingka keban penlak ia keri menlak pen pendap ia kejeng यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। का प्रेसिडेंट करी के